Ikintu cya mbere ndagusuhuje, nkuzaniye inkuru ebyiri zishyushye ziri gusohoka aka kanya. Nk'uko ubibona, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze guhakana yuko hari ubwato bwabo bwamaze kuraswa n'ingabo za Iran. Ingabo za Iran zo zikigamba ko zamaze kurasa ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwinjiye mu muhora wa Hormuz. Iyo ni inkuru imwe. Inkuru ya kabiri nayo irakomeye cyane, ni inkuru yabereye mu gace kitwa Chopo, aho abasirikari ba FRDC bishe umushoferi wa taxi nyuma yo kumwambura, ubwo nyuma yuko nyine bari banze kumwishyura nyuma yuko yari amaze kubatwara. Izi nkuru ebyiri ndaje ngo nzikubwire, nkubwire uko gahunda zose zimeze. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi mbikuvira imuzi ndetse n'imuzingo. Nguhaye ikaze noneho ku buryo burambuye. Izi nkuru zirashyushye cyane ko aribwo zigisohoka. Ndahera ku nkuru ya FRDC. Ndahera hehe? Reka mpere ku nkuru y'igisirikare cya Iran mbere yuko ngera ku nkuru ya FRDC. Ni inkuru isohotse mu kanya gashize rwose, aho igisirikare cya Iran binyuze mu bufatanye bw'ingabo zishinzwe kugenzura ibice byabo ndamaze gutangaza amakuru avuga ko Iran yigambye yuko yamaze kurasa ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwamaze kwinjira mu nkombe z'umuhora wa Hormuz. Ni inkuru ishyushye cyane kubera ko ni inkuru isohotse muri aya masaha, aho nkubwira neza yuko ahangaha ari no mpamvu nyine ukwiye kuba uhari, cyane ko ariho hantu honyine wakura amakuru agezweho. Igisirikare cya Iran, ubuyobozi bw'ingabo za Amerika buri guhakana yuko bamwe mu bwato bwari bafite bw'intambara bwari buri muhariya mu nyanja bwamaze kuraswa n'ingabo za Iran, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika babinyujije mu butumwa banditse kuri X yabo yitwa CENTCOM, hari naho nyine banyuza amakuru atandukanye, bavuze ko nta mato y'igisirikare cya Amerika cyo mu mazi yigeze araswa. Bongeyeho bati ingabo za Amerika zishyigikiye projet yitwa Project Freedom no gushyira mu bikorwa ingamba zose zo gukumira amato ku byambu bya Iran. Igisirikare cya Iran mbere yaho cyari cyatangaje yuko cyamaze kurasa ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro ntaramakuru bya Iran byitwa Fars, murabizi, byatangaje amakuru avuga ko ubwato bwarashwe na misile ebyiri ubwo bwendaga gushyika cyangwa bwendaga kunyura mu muhora wa Hormuz, binyuranyije n'amategeko cyangwa n'ingamba zerekeye umutekano wo gutwara abantu n'ibintu hariya mu nyanja. Aho bavuga bati rero ibingibi bije nyuma yuko ubuyobozi bw'ingabo za Amerika butangaje ko bwatangiye igikorwa cya Project Freedom kuri uyu wa 4 Gicurasi, hagamijwe kugarura ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'amato y'imizigo umuhora wa Hormuz. Iyi nkuru rero ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burabihakana, ariko nanone hakaza yandi makuru atandukanye. Ubwo ni nayo mpamvu nyine tuba tubabwira tuti mukande subscribe kugira ngo mutazajya mugenda mubura amakuru atandukanye tuba tugenda tubagezaho. Igisirikare cya Amerika cyo gihakana yuko nta ngabo zabo cyangwa nta bwato bwabo bwigeze buraswa. Iran ikavuga ko yarashe kandi ikanasapoza n'umubare direct, bavuga ko barashe ubwato ariko bakaburashisha misile ebyiri. Iyi ntambara turi kwibaza ngo iri buze kurangira ite? Wowe urabona iri buze kurangira ite? Andika muri comment. Mbere yuko njya mu bintu bya FRDC na M23, cyane ko
umuvugizi Lawrence Kanyuka yamaze kuba gira ubutumwa n'abatangaza iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabona izarangira ite. Reka nigendere rero kubyo muri Kongo kuri iki cyumweru nibwo ibingibi byabaye, ni amakuru babanje guhisha ariko byaje kurangira kera kabaye amenyekanye. Ku cyumweru tariki ya 3 nibwo abasirikari babiri ba FARDC bishe umushoferi wa tagisi mu ishyamba ryegereye aha gace kitwa Parezi, umudugudu uri mu birometero 148 uvuye Kisangani. Mu gace ka Ubundu mu ntara ya Chopo, nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo, ndetse banavuga ko Saddam Jango w'imyaka 26 y'amavuko ari we basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza nkuko byatangajwe na mugenzi we utwara taxi wagaruye umurambo Ikisangani. Yavuze ko kandi abo basirikari batatwaye moto cyangwa telefoni nkuko inkuru dukesha Actualité CD ibivuga. Kuwa 6 Saddam uyu mushoferi nyine yari yavuye Kisangani yicirwa hafi yaho yari yagiye. Ubwo rero mbere yaho gato yuko yicwa nyine yatonganye n'abakiriya be babiri yari yatwaye nyine abo basirikari ba FARDC, ndetse abo basirikare bagaragaje yuko nyine badashaka kumwishyura amafaranga yari yabatwariye nkuko byasobanuwe n'undi mushoferi wa taxi wavuye aho hantu. Umwe mu basirikari rero yamaze gutabwa muri yombi aka kanya n'abaturage baho ngaho, ndetse nkuko bigaragara no ku mashusho yerekanwe n'umushoferi wa taxi waje azanye uyu muvandimwe witwa Saddam Jango wari wishwe. Ubwo ni ibitandukanye nyine bijyanye n'amakuru abagiye agezweho hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ingabo za FARDC ziba zitagenda nyine ziba zitafite umubano mwiza gati yabo n'abaturage bashinzwe kurinda. Ikindi nuko nyine apari intambara iri guhuza FARDC ndetse na M23, birasa naho ingabo za FARDC zidafite icyo nakwita nk'ubumuntu, niba bashobora kuba bakenera serivisi nk'uko nguko ariko bakaba badashaka kuyishyura. Ni ikintu nyine nacyo byabyumvikana ko kitakabaye nyine ari ikintu cyiza. Ubwo ni ugutegereza ngo turebe ngo bizarangira bite. Rero nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kuri iki kiganiro kugira ngo ujye unabona n'ibindi bitandukanye tuba tugenda tukugezaho amakuru ya politiki, amakuru agiye atandukanye aba agezweho. Ndagushimiye cyane, komeza ugire umugoroba mwiza.